aske ka senya nako hle aske ka senya nako hle utlatla macholo Ramasedi Mupi yena ye utlwang dithapelo tsa bana ba batho uyayizwa imithandazo yakho ndiyaqela into endizokucela yona iyedwa ndiyakucela ungayeki ukuthandaza ungayeki ukuphahla ungayeki ukukholwa kuwe ngoba into ebalulekile ukudlula yonke into ukuthi umuntu akholwe kuye akekho umuntu ozokholwa kuwe uma wena ungakholwi kuwe imele iqale kuwe lento uma wena ungayenzi akekho umuntu ozovela evele ezulwini okuzokwenza ukuthi wena ukholwe kuwe. Mlaleli wami ekhaya ndicela ukuthi kumele ukholwe kuwe ukholwe nasemaphutheni wakho. Akumelanga kube nomuntu ozokutshela ukuthi iphutha le ubolenzile ungalilungisa kanje. Kumele wena wenza amaphutha usilungise. Ndicela abantu kulonke ixesha ukuthi liphelile ixesha lokuthi kube nabantu abafuna ukutshelwa angakwazi ukusitshela. Liphelile ixesha lokuthi kube nabantu bafuna ukuhlala bakhalimelwa. Kumele mlaleli wami ekhaya wena usicelele ukuthi lento ndiyenzayo ayilunganga. Ene wena kulento uyenza engalunganga wena usilungise Camaku. Ndiyacela kule vekele neveki izayo ngicela abantu ngithi abantu kumele basebenzise izinto ezizobahlambulula. Kune ora salt zambizi bengizwile ukuthi zibe siphelile ora salt. Ndizile ukuthi kunencaka yabantu abayenza ama ora salt akafikanga kubo. Bayayilungisa. Ayofika lama Korea kuwe. If wenzi Korea ayikafikanga niba ningi kakhulu. Kodwa siyalinga ukuthi nonke sinibone niphepha nilunga. Ngiyabulisa kubonke abantu abaqala ukungibona abaqala ukungimamela ku radio Motheo FM, the best radio in the Free State. Mlaleli wami into eyedwa ndiqelayo kule vekele ngolesihlanu ngomgqibelo ngosonto ioffice yethu izobe ivuliwe. Ngolesihlanu ndicela uxolo ngalento ndicela uxolo ngikopatshwarelo kantu. Ngolesihlanu ngomgqibelo ngesonto kuleli vekele ioffice yethu izobe ivuliwe. Ndiyacela mlaleli wami ekhaya hamba uyophahla, hamba uyofumana ama ora salt, hamba uyofumana isiwasho esihlukene sinayo kuhlukana ngalento ekuhluphayo. Hamba uye officeini yami eBloemfontein, hamba uye officeini yami eBloemfontein, enye office yami isePolokwane. Uyofuna ama ora salt eofficeini yomkhulu. Hamba uyofuna ama ora salt eofficeini yomkhulu ePolokwane, number 66 Box Street, Bloemfontein, number 27 Douglas Road. Number 27 Douglas Road, siphumile asiseko apha kwa China City. Manje ngicela ukuthi abantu bafumane nempepho. Impepho ayiqoshi imimoya emdaka. Kodwa impepho icleanse umoya walapho ukhona. So that abavakashi labo sibabiza amangelosi, amadlozi bakwazi ukukufikela kalula.
kubantu abane business bona dinama lucky stick akhona. It's not a normal lucky stick. I-lucky stick ngiyibiza khulumisa inhlaka. Mlaleli wami, mutheletši waka. Gohle mo ntheleditšeng o le gona. Phunyeletšo, katlego, tšhalete, dilo tše di botse. Go na le batho ba bangwe dilo tše di botse a di go rate. Jalo go na le dilo tše re di berekišang. Go na le dilo tše re di berekišang go tla go bitša dilo tša gago tše sa rateng go dula mo go wena. Ke kgopela o ye di ofising tsa rena Pretoria mola mo Marabastad di gona dilo tša rena mola mo Arula Products mo Marabastad mo Pretoria mo Marabastad mo Arula Products dilo tša rena di gona mola wa gona go ya mola o di kgwetše nako enngwe le enngwe ke itse bekenye Pretoria office ya rona e tla be e butswe Friday, Saturday le Sunday. Tsa mo phahla, tsa mo fumana dintho tsa hao, tsa mo atle. Momamedi bekenye office ya rona e tlo bula Friday, Saturday, Sunday. Nka 20 ranta fela o ye mola o lo phahla. Oko heme mpepo, ba o laetele mpepo, oko heme mpepo. Hopola sebaka sa ne re leng go sona ke sebaka se makatsa. Momamedi kholo ya hao ka nnete ke tlo dinka. Kholo tsa lona ke tlo dinka, di a kena ke a di bona, kholo tsa lona ke tlo dinka. Ke tlo dinka hona jwalo tjena kholo tsa lona. Tsamaya lo fumana package ya lerato ya basadi. Ke kopa lo fumana package ya lerato ya basadi ofising ya rona Pretoria Polokwane le mane Bloemfontein. Momamedi hle ke batla o nka dikholo tse mmalwa tsa batho ba reng nna ora salt into seeds. Ke a kopa hle momamedi ke kopa o nka dikholo fela tsa batho ba reng nna ke hlapile ka ora salt ke bone diphetoho tsena le tsena le tsena le tse. Ke a kopa hle momamedi, ke a kopa hle, ke kopa ke nke dikholo tsa batho ba reng nna ke hlapile ka ora salt ke bone difference lehlakoreng lena le lehlakoreng lena le lehlakoreng le. Ke a kopa momamedi wa ka hle, ke a tseba batho ba bangata ba batla o bua le nna empa la tseba le lona nke se bui le lona kaofela. Ke kopa hona jwale ke nke dikholo tsa batho ba reng ke hlapile ka ora salt ke bone diphetoho mona le mona le mona. Momamedi ke bona dikholo tsa lona di a kena ka nnete ke bona dikholo tsa lona di a kena. Ke tsena di a kena dikholo tsa lona di ngata. Ke batla o nka mohala wa hao 083 476 6327. Skaitsa pause. Tsamaya o lo momamedi 2024 re a hlapa. 2024 ha ona motho a tlo re lawyer. 2024 ha ona motho a tlo re lawyer because rona re apere matla a phunyeletso le a ganya. Momamedi 2024 na motho a tlo re tshwara 083 476 6327. Talking ke call. Dumela. Le teng le kae? Amna ke mkhulu. Hey. Mkhulu nna mkhulu ne kopa re rapelle mkhulu. Mahlatsi mahlonolo a o latele bophelo ba hao kaofela le se di kganya. Dumela ke kopa utlwa testimony. Dumela. 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 Dumela.
ha ke tsebe ntho e etsahalang ka mona ke eng kholo ke dumela Be mkhulu. le kae Bekende ka mkhulu. re teng Le nna dire ora soltu le tlapile ka yona ke bona diphetho. a papa o dula kae Blufante. o hlapile ka ora salt o bona diphetho di mabophelo ba hao Msebetsi. lesedi kganya papa lesedi kganya dumelang Dumela mkhulu le kae? re teng le kae Monate mkhulu ke batla soga. Ke batla ora salt mkhulu. o mo kae papa Ke mo dikontele Bergman. tsamaya o ye ofising ya ka osane Datlas Road papa Datlas Road o tla bona picture e kgolo ya Dr911 ya mono o lo fumana ora salt dumelang Dumela mkhulu le kae? re teng le kae Re teng. ee Mkhulu. ee Ke letsa ke le Blufanteng ke sebedisa di-ora salt. ee Ya mkhulu. o boneng Mkhulu ke bone diphetho tse ngata le lekgwa la rona ke motho a seleng mare ke bona e le motho o so na le semaelenyana. wow Ya mkhulu. a re hlapeng selemo sena ke sa o hlapa ene ke selemo sa ba wini fela selemong sena re a wina e re ke mohlodi Ke mohlodi. thokoza qamako lesedi kganya qamakwini thokozane vumane madlozini Molo mkhulu njani? qamako siyavumani njani mama Siyaphila. Mkhulu into zamazilungi imali andiboni ndenzani. uhlala phi wena eBloemfontein. uye wasebenzisa i-ora salt Ndisebenzisa le mali. ndiyakuqela mama ngithe ngicela abantu basebenzisa zonke zi-4 usebenzise neyesithunzi usebenzise le yokuthandwa because wena ingxaki yakho manje uthi izinto asihlali kuwe Yebo sebenzisa le ma-ora salt wami ayi-4 uzongiqelela ma qamako okay. qamako thokozani vumani dumela bana ba sekolo ba fumanele ora salt ya seriti stones fumanela ngwana wa sekolo a kenang sekolo o university o high school o anywhere ke kopa ngwana sekolo mo fumanele ora salt ya seriti ene bana ba sekolo fela aba fumane ora salt ya seriti ka 100 rand bana ba sekolo fela dumelang qamako Mkhulu. le kae Le kae mkhulu? re teng papa ee Ke bona nna ntho tsa ka ntse di le fela jwalo o sena next se tjhentjhile mkhulu bothata ke o dula ntate wa ka tsebo etsalang he ka difounu tsa dumelang Dumela mkhulu nkae? re teng le kae Amnate mkhulu. Hey. Ko panda pela kina le saba ka seng ka life king. tshwara kgalase ya metsi ka speed papa ke bola e lehlaba leo batho ba tlo re ke magic a se magic ke mpa fela dintho wa tshwere papa Ke tse. a se magic ntho e ke etsang ke tlhao le ke bua bophelo ka ga metsi ao ntho engwe le engwe sa lokeng wena e tlo qala e loka tsatsing lena o tlo ganya o tlo atleya o tlo natlafala pain tsohle tse o tshwereng di tlo ema di thole hona jwalo nwa metsi ao papa ska dropa phone nwa metsi Amku. nwa metsi No. o nwele metsi Mkhulu. papa o nwele metsi Ke ana mkhulu. nwa Ke anwele mkhulu. le kae lehlaba le mamela a utlwe netsa a se magic papa ke matla a tlhao a leng ka hare ho nna ke kgona ho laela dintho fela di etsale a se letho se ke la re ke magic ke matla a tlhao fela le se di kganya thokoza dumelang Mkhulu le kae? re teng le kae Re teng. ee Nna mkhulu ntse ke sebedisa di-ora salt tsa hao tse 4 ee empa ha hona jwale ha ke so bone phethoho.
jwale ke nahana hore ha nako e ntse ya ke tla nne ke bona diphetoho. Tlo ke bue ntwe ena mme wa ka, tlo ke bue ntwe. Hona le batho ba dintho tsa rona re le batho a di lekane. Hona le batho ba bang dintho tsa bona di bonolo. Hona le dintho tse ding, hona le batho ba bang dintho tsa bona di thata. Naturally. That is why tlo ke etse mohlala ka nna fela ke tlo nka fela 2 minutes ke bue le wena. O mmametse le sego. Ntate. Nna ke feitse sekolong ka faila sekolong ha ona ntwe ke pasitse. Learners ya ka ke ne ke faile makgetlo a 9. A so re ne ke cast kapa ne ke lowe kapa ne ke le dom. Ine so ka ya ba nako ya ka. Tsatsing lena ke na le license. Mari ha ke qoqala motho re ke sukutse jwang hore ke be le license. Ha e utlwahana. Tlo ke buetse le bophelong ba rona ba semoya dintho tsa rona ha di lekane. Hona le dintho tsa batho ba bang di bofefo tsa batho ba bang di boima. Ke kopa o ska tloela o hlapa ka di oral salt. Hona le ntho ntse buleya ha e bonwe ka mahlo. Hona le ntho ntse etsahalo di maphelo ba le se di kganya. Kganya mkhulu. Togos dumela wa tsa momamedi hona le dintho tsa batho ba bang tse etsahalang instantly. That is why nna mo radio au ka mamela hantle a ke sa rata o profit. A ke sa rata o profit mo radio a ke sa rata o profit because ke elelletse gore batho ba rona ba batsho ha ba rate dintho tse sebeleditsweng ba batla dintho tse tlang ha bonolo. Sa rata o profit nna radio. Dumela a ke sa rata nna o profit radio because ke elelletse ha ntse ke tsamaya di country tsa Africa ke elelletse gore ka hara ngwana monlo mongwa mo Africa phela there is something great that is existing but we ignore it because we were told it will come easy. Don't come easy. Dumela tate mo. Re teng le kae? Ha ke kela ntate ntho tsa ka di kopane Dr911. O kae wena papa? Ke Bloemfontein tate nono. Hona le ntho nngwe e bitswang Mavumazonke. Tsamaya o lo kopa mpepo o kope Mavumazonke o ba kope ofising ya ka mola o ba kope mkhulu itse le mphele sesepa o mametse papa Ya ke mametse Dr911. o ba bolelle mkhulu itse le mphele sesepa ntate wa ka dintho tsena re tlamile re di hlape ho fihlella di se part of our lives o nkutlwa ntle papa Ya ke a utlwa Dr911. Thokoza papa Dumela Thokoza mkhulu. le kae Nna le kae? re teng Ntse mala ka thuso mkhulu. Ya mala tsa rona di tsamaya hantle. ntho tsa wa di tsamaya hantle Ya mkhulu. mmamele papa ne Ya mkhulu. o mmametsa hantle O mametse. ntho e ke bonang e kgolo wena re tlamile re lwane haholo re tise letsoho because ke bona ntho e ka reng ho entswe ntho e ka reng reverse e ka re o kgutlele morao ho feta o ye pele bophelong bao and ntho e tlo diisa bophelo bao ka speed re tlamile re tlo tlisa movement o tlo tlisang dintho re di etsahalo di mabophelo ba ka pele mo mamedi wa kahle nako ya rona ka mona dikholo tsa lona ke di bona di kena di le ngata jwang yo dikholo tsa lona di kena di le ngata ka tselengwe tshosang mo mamedi ke a kopa tshwara kgalase ya metsi wena mmametseng hohle mo o mmametseng teng wena qalang o mmamela radio manta o monlo mo le la bobedi le leng re a kena radio le mo Facebook manta ha o monlo o mong le la bobedi le leng ha o kena radio ya Motheo FM o tlo utlwa lentswe la ka 9 o'clock mo mamedi wena ya qalang ho mmamela radio le qhepela ka la Facebook ke Dr911 DR911 le TikTok le mane YouTube le qhepela rona ke Dr911 wa re fumana mo tla utlwang dintho tse ngata tsa rona tshwara kgalase ya metsi ka speed ke rapela ka speed fela tshwara kgalase ya metsi ke a kopa mo mamedi ha ke khutla mona ke itse di consultation tsa Bloemfontein di mafelong a di consultation tsa Bloemfontein ka pelenyana fela ke o fe di consultation tsa
Bloemfontein e tlabe ke le Bloemfontein ka di 29 tsa ka di 29 tsa March ka di 29 tsa March tlabe ke le Bloemfontein le di 30 ka di 31 re na le tshebeletso Bloemfontein ka di 31 re na le tshebeletso ha ile Polokwane ke tlabe ke le Polokwane ka di 5 6 7 tsa April ka di 5 6 7 tlabe ke le Polokwane and then Bloemfontein tlabe ke le Bloemfontein ka di 29 le ka di 30 le ka di 31 tsa March mo mamedi ke a kopa hle di booking tsa lona re tlo nka batho ba 100 fela re tlo nka batho ba 100 ka letsatsi ke kopa hore o skebe wa re o tlo buka ka nako eo re sen re kwala le mati ke a kopa di booking tsa rona di a tlala ka tsele makatsang ke kopa hore o buke ka nako hore le mati le skela o kwalla ka nako o tlotlang ka teng founela dinomoro tsena pele o nwa metsi ngola dinomoro tsena fatshe 060 379 2874 060 379 2874 ke di pheta hape 060 379 2874 ke di pheta ga tla o qetela ke 060 379 2874 ke a kopa hle motswadi wa ka rapella bana ba hao kope phahlela bana ba hao kopela hore le a ko kope ha o phahla hore le lapeng la hao le lapeng la heno ha o kobe le ngwana motjhele mo ya ka phahama ya ka fetolang le lapa la lona kaofela tshwara kgalase ya metsi lesedi la bonkgono le bontate moholo a le tjhabele bophelo ba hao tsohle tse sa etsahaleng a di qale di etsahale maima ohle a imetseng bophelo ba hao ke a nka ke a kgutlisetsa mo a tswang teng nwa metsi o phele o ganye o atlehe ba bang ba tla hlatsa ba bang ba tla toilet yona jwalo ke kopa hore lesedi a le tjhabele bophelo ba hao ka matsatsi ohle o phela hao lesedi ganye nna ke Dr911 ke re pula haine